I gdje ste ljudi, dobrodošli ovdje Luka, dobrodošli u novi serijal na ovom kanalu. Danas ćemo igrati Royal... Čekaj, kako zove igrica? Sačekaj sekund, sada pogledam kako se zove. Da, dobrodošli u igricu Royal Revolt. Znači, igrica je okej. Morao sam prvo da odradim trening, to nisam htio da snimim. Sigurno da nije niko od vas htio da gleda mene kako treniram. Znači ja sam katastrofa u ovoj igrici, ne znam ništa skoro. Izvinite, malo sam zakretna. Znači ovo vam nije ni blizu kao Clash of Clans. Ovo je nešto kao, ne znam ja šta. Gledajte, ovdje se borite. Ok, udržano, bez tamo. Ok, mi ćemo sad ići u borbu. Čekaj. Ok, ovo mogu staviti, ok. Stavit ćemo i ovdje nešto. Toxic Cloud. Lepo, lepo. Night. Ok, mu napad. Nema šta će bude. Ok. Kingswear XXX. Kingswear XXX. Ok. Znači, krećete se pomoću prsta. Na ovo ovdje dugme stvarate svoje vojnike. Ovo su moći, a kad se približite ovdje blizu, on će sam da udara. Imate vaše vojnike koji će vam pomagati. Znači možete stvarati vojnike, možete se vi boriti, ako ste dovoljno hrabri, borite se sami, nemojte stvarati vojnike. Ali ja to ne bih radio da sam na vašem mjestu. Science, dobre. Uništite ih! Znači, igrica je ekstra. Super animacija za igricu. Grafika je okej. Nije loša. Ovaj poison je dobar, zato što kad ga iskoristim, ljudi koji su vojnici koji su oko mene, oni će da budu otrovani i gubit će health brzo. Ok. Polako skidam ovo glavno. Znači ovo je glavni zid, kad njega srušite, onda dobijate 3 krune. Pobjeda je naša. Ok, moj heroj je level 2, to sam dobio na treningu. Opa, još 15 trofeja. Znači malo trofeja se dobija. Znate koliko je Clash Royale dobijam trofeja. Ili u Clash of Clans. Clash of Clans možda budem počeo da snimam, ne znam. Ako se pitate zašto ne snimam sa facecamom, znači ovaj serijal nisam htio da snimam sa facecamom, zato što... onda otvorim ovaj chest, ne znam zašto. Tomorrow. Sutra dobijemo Legendary Gem chest, jej! Čekaj da možem. Opa, 10.000. Ju. Ok, ovaj nešto priča, baš me briga šta pričaš bre. Što mene briga, ajmo da otvorimo chest. Evo što je, Enchanted Magic chest, ok. 8 pearla. Ok. 16 gemova. Još 6 pearla. I to je to. Ok. Pa nije toliko loše. Imam 100 gemova, znači ovdje na početku ne dobijete odmah baš 100 gemova, dobijete malo manje. Ajmo još jedan napad. Mislim da ćemo da radimo par battle, brate. Znači ovo će da bude malo, neće bude predugačak video, neće bude ni prekratak. Ne znam ni šta pričam više. Možda su, znači, ako želite da snimam ovaj serijal sa facecamom, obavezno ostavite like. Ako ne želite, napišite mi u komentarima da li želite sa facecamom ili bez. Arčeri. Mrzim arčere. Zato što gađaju u daljinu, a meni to smeta, jer nemam ja arčere. Tako, približavamo se njihovim arčerima. Arčeri, umrite, bom, bom. Šu. Ove specijalne moći su super. Znači, onda imate vreme kad ćete skupiti specijalnu moć. Vidite, ja sam sad iskoristio 2 na ovom toweru, nije ni bilo ni blizu da ga uništim. Ok, ovaj moj će da uništi taj tower. Ili šta god da, ja ću da čekam moje vojnike. Ok. Ajmo, društvo! Fight! Uspjeli smo, idemo, probili smo se, ajmo ljudi! Fight! Samo stvari vojnike! Ajmo, dobre ljudi!
Bum! Specijalna moć! Dobre, uspjeli smo, ljudovi moji. Tako, moja vojska je nepobediva. Ja čekam da dobijem arčere. Oni su jako dobri. Kako to da još uvijek nemam level up? Opa, imam. Level up! Jer mi sad level 3. Super. Igrica je zabavna. Znači, ako želite da igrate, samo na prodavnicu, znači ova igrica je za telefon. Vrlo je lako igrate, ali ima puno stvari koje ovdje nisam uradio. Znači, za ovo mi treba 50.000. Ja sam to želeo da upgradam na level 2, pa ću onda moći ovo da kupim. Sa time ću moći da uđem u neki klan, napravit ću svoj, pa ako neko od vas želi da uđe u taj klan, uđite. Ali ne znam kada ću ja to da uradim, pošto trenutno nemam ni blizu para za to. O, $5, jej. Ne znam šta mi vrede ti dolari. Ok. Čujemo šta ovdje sve ima. Ok, ovu Spells Equipment 3. Ok. Idemo u još jednu borbu i to će biti to. Ok, baš me briga. Ajde. The Rock. Ili TH3. Donja crtica Rock. Ali zapravo to treba da znači The Rock. The Rock. Shit, brate. Imaju The Rocka. Koji roka. Sve živo. Pazi, bomba! Ne, bomba. Ne. Beži. Ne, moja vojska. Bombe su ih pobile. Opet bombe. Uništit ću ovaj zid. U ime moje vojske. Koja je poginula u bitci. Protiv bombe. I ja, moja vojske nema. I ja. O, ne ide dobro. Poison! To, idemo, uništite. Beži. To, pobjegli smo. Pobjegli smo od bombe. Idemo, još vojnika. To, stigli smo do kraja. Možemo mi to. Ajmo, još 4 sekundi. Imamo 4 sekundi da sve uništimo. Ajmo, ljudi. Možemo mi to. Yeah. Pobedili smo, ole. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj serijal, obavezno ostavite like. I ako želite da snimam sa facecamom isto, ostavite like. Ako ne želite, samo napišite u komentarima šta želite. Da. Znači sve ostavljam vama. I recite mi neke stvari u ovoj igrici ako ja ne znam. Recite mi šta je ne znam u ovoj igrici, ostavite u komentarima. I vidimo se u sljedećem klipu.